Sizovula inkonzo yokukhumbula izidalwa zethu engaziyo ukuthi sikhona la, kepha le nkonzo eyokukhumbula abafowethu nodadewethu abahambayo sihamba le ndlela yokuhlanganisa ibandla lamaNazaretha. Silapha nje ngakho sukela eJubek Park angizuqedile 20 years besikhonza nabo omsimangu omthiyane baningi obuningi abafowethu omthetheleni baningi ngabala kuze valeke ibhodi baningi abambi banye bambe ngezikhali banye bambe ngokugula banye banyamalele nje sazibaba nezingane zethu nemsebenzi ke kaShembe ngizocela mase sakha le tempele kumele silakhe likaNkulunkulu nginikhombisa ukuthi aniguganga ngoba ngiyangiphikisa manje ngiyenzaguga kodwa mhlawumbe seniyabona ukuthi beku November nje niyabona nisenjani ninjalo manje uNovember manje beku ngithi ngithe akusagugwa ngibambile kusho mina ngathi akekho ukugana bambe ukuguga akekho njengoba ngitsho ukuthi ukhulile ngaphezulu kwaNovember uNovember nawo November futhi ngizoba nje nangalwa ngizoba nje ingakho ngifuna ukwenza le video ngizohlala phansi
ngilalela inkonzo umuntu nomuntu uzokhuluma 10 minutes ngizocela ke uvula leyo nkonzo ke ngesihlabelelo Sihlabelelo sekhulu namashumi ayisihlanu nesikhombisa 157 Ngehlelwe yisisindo Sizolo Bazishiya kimi ngehlelwe yisisindo Izono zamini Manazareta nami ngishaya ivesi elilodwa kodwa phela mina ngimi angizongibalela 10 minutes mina ngizonibalela njengoba ngihlabelela lesihlabelelo ngizokhuluma ngomndeni wami angizokhuluma ngomndeni wami ngosizi mangithi namhlanje ngikhumbula idalwa ngizokhuluma ngokuthi ekhaya la ngisuka khona akunjalo cha futhi ngeke kube njalo kokuqala nje umkhulu wami inkosi yamaNazaretha ilanga phumaskot nabalothayo lebanguna was a profession kwakuthisha manje ke ubethanda abantu ba kakhulu ubaba ubethanda abantu kakhulu ingakho noma umuphi umuntu okhuluma ngelanga esikhumbuzweni sikamkhulu uthi ngawadla amamari biscuit ngoba ingane nje wayehlale iphathele amakhekhe obviously was a teacher, professional teacher
ngibe nalo uthando nje kusukela esikoleni. Ngihlekiswa indaba kababa eyodwa engizoyikhuluma. Lapha ePhakameni ngesikhathi sikababa mkhulu umqalo wendlela umqophi wenjobo ibhingi wabaningi umdlwamafa umloyisi khokho wami kubhlungu mangithi khokho wami abantu bathi uNkulunkulu wami konje ngingathini asingibona konje yiphi elinye igama phandle kokuthi vele ukhokho wami ningangibukike kabi ukhokho wami ngithi ngizama ukushelile ngoba abanye bathi uNkulunkulu wabo abanye bathi ubhombe kuphela labo manje angikwazi ukuthi ubhombela ngoba angazi umdlwamafa umloyisi khokho wami engini mangishisa impepho ngembizi angaze ngithi bombela bombela yazi ubhombela. I want to just talk about my family indeed. Umkhulu wami ubumnandi bokuzalwa kulomndeni wakwaShem. Into yangihlekisa iyodwa engeke mangihleli ngithi umkhulu wayebathanda abantu ngoba le ndoda yayohamba ngelanga wakuyakakhathi le ndoda ngesikhathi sikababa mkhulu ukhokho wami yayingekho lento yokuthepha njengoba senithepha nje manje nize nifaka ku YouTube okuyinto enhle kabi leniyenzayo ngiye ngibona ku YouTube namaNazaretha asebuhleni ngiyawabona wasekuphakameni abaka prophet Dr. X kuhle konke abakwenzayo ngoba amakholwa nabaka mfundisi umpanza benze umsebenzi omuhle kabi bonke labantwana bonke bakekho nje engingamboni ngoba bashumayeza abantu yona into engiyithandayo bashumayeza abantu ivangeli umhlaba udingizwe kaNkulunkulu manje ukhathi wayisebenza edolobheni ehlala la ngasohlala yona ndoda yokuqala nje ngesikhathi baba mkhulu eqeda ukukhothama eyathi ukuhlakahlakanipha ePhakameni ukhathi wathenga iradio lokho kokuthepha yakubona lokho kokuthepha njengoba nithepha njengoba ngikhulu yona ndoda yokuqala eyafika netechnology egcekeni ukhathi kusuka inhlayisuthi izwa istrategy sikababa nokuhlanipha kababa eqazuleni lenkinga kakhathi ngoba kodwa sokafa umuntu ngaleso sikhathi ngoba naye ubaba wayenganayo leyo cassette wayengenayo wayengazi ayibona into ekuthiwa ileyo cassette ukuthi kuyathishwa leyo kodwa uthisha akazi ukuthi kuyathishwa la emsakazweni ngoba nami ngingithishwe nje ngibone nami sengihamba nonyazi ngithi 100% uzothi mina wakuthi phela 100% ngiyazi wakithi Mduduzi uzala ubaba engikhulumayo ukuthi le nkonzo ngifuna bemnandi nje ngoba ngiyenza bemnandi nje ngiyangizwa ngifuna usizi la zangu zokhala sazophinde sihambe soshisa amakhandlela siphinde sishisa intambo sithole inhlanhla so angumuntu lokho engikhalise lokho khala sozibe sisayikhalisa anginaviki sokukhala namhlanje ngizoyifaka emehlweni ngikhala kodwa ngikhuluma ngobani ngithi ke ukhathi maNazaretha inkosi yashumayela usho ukuthi ebusuku ukhathi makuphela isabatha ungena ekamela edokodweni lakhe bese dlala iradio cassette yakhe kanti inhlayisuthi ayodwa izozwa uba bekhuluma la edokodweni likakhathi isuka inhlayisuthi ingayi enkosini kubaba wayesanda kudlala esihlalweni wayesemncane ngikholwa ukuthi wayeselingana nami mhlawumbe wayela ko 35 36 37 wayengalingani nami wayesemncane kakhulu baba leso sikhathi inhlayisuthi
iyobikela manje amaphoyisa enkosi ukhathi lo ukhuluma nenkosi yedwa ebusuku ngempela hey wenza umhlolo uphethoti kolosha bayisimanga ukhathi ibuzi iphoyisa kababa wenzani ukhathi hayi njengoba inkosi sikushumayela la emini ngesabatha ukhathi ayithwebuka akhuluma naye yodwa inkosi edokodweni sangana amaphoyisa akulungile le ndaba ingayinkosini sifuna ukuyizwa kahle into sizonyonyoba ebusuku ngoba asikwazi ukuthi singayisa indaba enkosini singakayizwa le hamba amaphoyisa kababa ayikade kuphakamile afika lalela dokodweni amuzi baba uyakhuluma Nazareth abo banje uyezwa nawe Nhlayizulu awukhuluma naye ngempela ubaba eyugangile ukha uyathwebula uphethe izilwane ezinkinga ayidonsa ubaba le epulpit zimlethe dokodweni la ubaba impela lo ukhuluma la edokodweni awukathaya mbele yile msebenzini ubabona abantu ukuthi banendizi ezilikhulu kanjani eNazaretha ngoba lento bamiyeka izinyanga ezintathu bembuka nje yenza lemkhulu bengamenzi lutho lokuphebula ubaba uyahamba nje ukhathe egcekeni insizwa idilile ayindaba okudlala ukhunyelwa phansi ubaba akayazi le ndaba namakhosikazi kashweshweza ukuthi ngamthini lamuntu into efuneka uthanuke nje phela phethe umuntu onzima lo 3 months mawubuka kulandwa nezinye insizwa zakwaZulu andwa nezinye lalelani imkhubenzo lo muntu hawupho yonke intshumayelo yesabatha ubaba siphe yona sengaze ayithathe yonke yedwa nje bese tweswe thina inkosi ayijogwe Siphila noma sifa ilona ke thina bakwaShembe mangithi sithweswe ijoka khuluma ngabantu bakwaShembe khuluma ngomndeni wami noma siphila noma sifa noma ungathi asikho noma ungathi asizalwanga noma ungathi uyabheka kodwa uyayibona intswebu kuthi ingane kaGalile ekhuluma awuna chance akuyona ifake uShembe impela nje uzala uGalile manje seyihlomile insizwa ukuthi lo muntu kumele abulawe khuluma ukuhlakanipha kutababa sasezilkaki dokodo
Sayisuthi-ke mayihaqala nje yahlabelele sihlabelele sithi abagunda amakhanda bewazungeza emaceleni masicala sihlabelelwe egcekeni seyiphethe imboko akekho ongazi ukuthi khona osokhishwa ke kuphakameni kona-ke nobaba noma usendlini emhlophe esizwe nje nawe aqalazi ukuthi usewenze njani kanti sezimbambile umfuka khathi khathele uwe wena khathi dala lento yakho ayiqala uthwebula inkosi hawu ukhathi hayibo nkosi yami angazi nokuthwebula mina umuntu oyifundafundele nje ngikhathi zakudala ngenzani uthwebula inkosi ungasodlala ngathi wena ukhulume nayo yodwa la ebusuku edokodweni lapho athi ukhathi hayi angikwazi nomuthi angikwazi nje umuthi njengoba nje ishemba athi singayidli imithi angikwazi ha wena namhlanje uyafa noma ubaba ngakhuza noma ubaba angezwa namhlanje ekhathi otikolosho bakho bonke baveze wena ukwazi ukukhuluma nenkosi wedwa dokodela sisale nanti zonke le ntshumayelo ikababa wena uyayihlalela izwane zakho zibe ubaba la ebusuku abantu shemba ubaba ngazo umsindo awuzwa kanjani ngoba babengamphusha ukuthi bamdonsa baya ngasendlini emhlophe bamdonsa behlangana ngasemangweni sebambulala bomnqulu ayiphethiwe icala ubaba athi phumile kwenze njani ubiza amaphoyisa abantu bashakaza egcekeni shaya indwebe babenendwebe shaya indwebe yakhe ubaba aziguqe insizwa lapha kwenze njani cha nkosi yamakhosi wozani la besebenza yini sebamfihlile ukhathi ukuthi inkosi ingamboni cha baba sinenkinga la nkosi yamakhosi yini inkinga na inkinga nayi baba uphelile wena nya khosi bakabukho usedokodweni likakhathi khuluma nje wena usedokodweni baba hle ngisho njalo dokodweni zithi ubani zala indoda thina bangayisholo nje ethukalila kazalala kodwa insizweni mabesibuka bayasho ukuthi yazala le ndoda nangiphakama ngikutshela ukuthi baba uma ngabe sebefihla laba athi baba kwenze njani ukhuluma na wenzani thatha mina ukhulume nami le athi baba imani ngiyani imbize lo muntu owenza lento ke ngikhulume naye ngaphambi kokuthi nimbulale kulungile ngiyeza nyalwa ngithi abagunda amakhanda abaphula imithetho mabakhandwe ngamatshe umthetho weBhayibheli yebo nkosi hayi sizomlanda bamlanda nje ukhathi bathi noma inkosi ingathi akayekwe siyamazi usebenza phe edolobheni khuluma ngento na 3 months plan wamaNazaretha bahleli naye lo muntu bagida naye lo muntu basabatha naye lo muntu kodwa umthakathi egcina futhi nawe amaNazaretha mase sekujikela ungathuki anjalo kasheshe ukujikela ujike nje phela ujike nje impela ungabusazi wenzeni kodwa abantu bayakholwa labantu afike ukhathi seza kubaba sabamshayila indaba okudlala uza nje kubaba usegcwele igazi vele ukuba baba aphumanga ukuthi ngabe wanqunqwa lo muntu engikhuluma ngayo hawu ngeke yini nasha umuntu ekuphakameni baba uzoyichazela ya kwenze njani wena mfana ngizwa kuthiwa uyangithakatha kusho baba ngizokuthiwa uyangithakatha ukhuluma nami wena nezinto zakho ezifishane lapha ukhathi
athi inkosi yamakhosi baba ngicela ukukhuluma intungu baba lalela baba ngathi ngalokho kuthipha okuyileyo njalo inkosi mayishumayela ngiyithipha baba hawu bathuku baba awuhambe lapha ndodo nilandele into yakho ngesikhathi baba ebuya ukhathi uzabanazareth futhi amaxoke kanjani abuya ukhathi usagathi uzoshawa beke lento yakhe ukhathi ayidlaleka ayiphese le athi baba ilanga hawu khathi yazi ngabe siyamuzwa umqalo wendlela ukhuluma ukuba awukhona ngesikhathi sikababa same time labantu bebemshaya ukhathi bathi hey Nkosi yamakhosi Nkosi yamakhosi uyasebenza lo mfana usebenza impela kade simbonile nje hawu lo muntu ade ngiyathakatha ngoba sengiphambi kaShembe manje senimshayile lo muntu kodwa ngifuna ukuba muhle nifuna ukuba bahle njalo phambi kwenkosi kanjalo nje eNazaretha hayi baba iyo le hey uyasebenza uyazi ibusiso mfana kodwa umuntu uyisuthi ndu mfana usebenzela uShembe yabona mfana hayi lo mfana ngimthanda kabi mina lo mfana lo kade uhlakaniphile alisebo lecala kaTokoloshi abazi lento bazoyitshela kanjani izingane zabo namakhosikazi abo ukuthi basukela umuntu eyithengela uLedo Cassette weManazaretha ngakusasa baqala bathenga ama-radio cassette bathepha ngokhathi kodwa akekho walivuma icala kuNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi phambi kaShembe babangu besayikhuluma indaba kaTokoloshi nomunye wathi awakade ngambona lo mfana ubefundiswa yimi ubaba wayibuka le ntutho yababona laba khathi ngiyabonga inkosi kubusisa wenza into enkulu asikazi sizwe izaShembe namhlanje ukuba wawukhona ngizwa ngithi ukuba wawukhona ngabe siyalizwa sengiqedile ukukhuluma abantu bakithi okugcina ke ngizokukhuluma amaNazaretha khona into eyodwa ikhohlwayo kakhulukazi laba bakwaShembe abahlele ezihlalweni ngikhuluma nabo ke manje ngaphambi kokuthi ngiqale ukushumayela laba abantu bakwaShembe abahlele ezihlalweni abazi ukuthi umndeni wakwaShembe ucebe kangakanani sicebe kabi asizonipha ukuphuka sasingeke sizalwe umuntu owayime njengepsychology nemathematics e410 ngalesi sikhathi bese siba yilima lemakhaya njoba sizalwa ugalile nje futhi ufuzo liyadlulela yabona mawubona lempanga yabona lempanga lempanga lisho ukuthi kuyacatshangwa la mawubona indoda inempanga kanje yobuyibona uyacatshangwa uyabona ingqondo yomuntu ongenampanda icishe ifana neyomuntu wesifazane yabona unkosikazi wami nje akanayo impandla nangu madlamini ingqondo yakhe igcina la kitchen nje kupesters hayi kuphuma izoyapha mina uyafana nje banginempandla nje futhi ngicabanga zize iqothuki wena yazingana kahle la ngicabangile siphela nyo nomkhulu wethu lo what I'm saying indeed umndeni wakwaShembe njengoba ngithi akuhlangana ibandla umndeni wakwaShembe ucebile kunalamakhosi ahlele ezihlalweni ngisabancenga nje ngibapha u7 years bahlanganisa ibandla emva kwalokho ngizoqoqa umndeni wakwaShembe wonke buka ngizobacebisa ngani ngeyihlabelelo zamaNazaretha futhi ngizokuchazela kanjani. If you can go to YouTube and Google nike nezwa kuthiwa ngiye ngasebenzisa iTorah iBhayibheli lamaJuda. Le Bhayibheli lamaJuda li free mawulithatha unikeza abantu the whole world but sasinikezwe more than
7 zillion dollars ukuthi liprintwe lakhiwe. That is Torah. Jobane ningibone nginabelungu bamaJuda. Imali nje leyo nje eyayishalela. Into engiyishoyo ke kulabo abaholi bakwaShembe, noMpande, nobani. Lezi ihlabelelo zamaNazaretha zine copyright yomndeni wakwaShembe. La umkhulu wami uJohn Sigayile Shembe wahlala ehlelo ngo1935. 1935 belingekho leli bhuku. Wazibhala waziloba uJG. Waqeda ukuziloba ngo1940 ekuphakameni njoba sithi sihlabelele. Njengoba sikhona ke sine copyright Mr Mbanza yomndeni wakwaShembe. Yes, you call JG Shembe. I'm his grandson. Absolutely indeed I am. No matter you can say what. Zalwa uye. Lezi ihlabelelo zamaNazaretha sizozicela kini maNazaretha nonke nabasebuhleli nisonde nenkosi yenu niyeke ukusebenza umsebenzi kaBaba ngoba sesibonile ukuthi anisifuni. Sesibonile ukuthi anisifuni sizoniphutha ihlabelelo siwumndeni. Into soyenza leyo. Nalabo aseyidlalweni bazi sokwenza. Because noma yipi incwadi ine copyright kumele yondle umndeni. Ngisho uMbandi incwadi ayibhalile. Umthetho uthi kumele zonke ingane. Ngeke ngithathe incwadi kaMbanza ngoyithisa. Ngeke ngithathe incwadi kaMbanza ngifunde ngokuthanda kwami noma kanjani. That's why nazo ziyasho zithi zine copyright yomnikazi wesonto uJG Shembe owahamba emhlabeni engayenzanga uwili. Engizwa namhlanje kuthi ubaba wayenze uwili. Engizwa namhlanje kuthi wayenze uwili. Kodwa akekho ohlele esihlalweni sakwaShembe owabhalwayo ngaphandle kaJohn Sigayile Shembe owabhalwa uyise uSharpstone eBamelini. Ebhalwa uIsaya wamnika isonto kwagcina lapha. Ngiyobona lokho akubanjwa ngenkantolo. Nami lezi hlabelelo ezingisebenzisayo umndeni ngizofuna ukuthi uyithathe nami ngiyayisebenzisa. Lala ngikhanzeleke ukuthi umndeni wakwaShembe uzoceba kanjani la. How smart I am. Angeke ihlabelelo sidayisele nina amaNazaretha. Nginedili yazo kuyimanje. Ngikhuluma ngama-zillion US billion dollars. Kusho ukuthi imali yalezi ihlabelelo singondla abantu base-South Africa abawu-54 million ngo-1,000 every day ngalezi ihlabelelo sumndeni. Singondla abantu bala eSouth Africa abawu-54 million sinikeza 1,000 every day umndeni nomndeni. Yazi kanjani? Zizoshintshwa ezinye ziye China free. Zizoshintshwa ezinye ikhuluma ngesiPutukezi free. Zizoshintshwa ezinye ikhuluma ngesingisi free. So nikeza abantu manje badinga incwadi njengoba iTorah ngithi beyi free. Labantu abazosinikeza imali lezi ihlabelelo bakhona. Ngikhulumile nabo. Ngikhulumile noBill Gates kwiMicrosoft. Ngikhulumile nabeBlue Label engisebenza nabo ukuthi badonate ukuthi lezi ihlabelelo sinikeza abelungu mahala. Ningaphinde niyithole nina nihlaleze labo unyazi lwezulu lenu nami ngibiza indoda yokuza nale ndoda yokuza yenu ubani omunye msebelanga nale msebelanga yenu ngoba nisawuhlonipha umndeni wakwaShembe. Ngikutshela ukuthi labo abahlele ezihlalweni sobadlula sama ngaziphi imoto nami ngiyabo la esihlalweni hayi la bukini incane Bugatti. Engikhuluma ukuthi njengoba bethi ngiyiphekula nje. Yes, iphekula yini? I-terrorist. I don't think I look like a terrorist, but they say I'm a terrorist. Ngikhuluma lokhu mangithi after 7 years uMandela
wayibizwa ngephekulu kodwa wayelokhe negotiate uMandela elokhe negotiate ne-apartheid government namabhulu hlanganani maNazaretha njengoba ngisho uthi asuka uMandela egcineni wathi ngibuyele ehlathini kusho ukuthi mayithi ngibuyele ehlathini la kwacaca khona-ke manje ukuthi kwavulwa i-MK umkhonto wesizwe so ngizama ukuba aletha manje ukuthi mangabe bengalaleli lingahlangani leli bani ubuyela kwami ehlathini ukubaphutha ihlabelelo zamaNazaretha zibuyele kumndeni wawashela zonke ingane zethu ngomsebenzi kakhokho wethu ngomsebenzi kababa wethu wonke lamathempeli ngabe likaphakama ngabe likabani akekho ophinda semisihlabelelo bawucula into ababayithandayo namakhosi abo bawaguqela ngithi wonkulunkulu ngithi ababhale zabo ngone babulonda wayibhale zakhe ephakameni mhlambe siyomyeka lo afunde zakhe nayekelezi zomndeni ngikuchaza ngalo la ngobazoqala bawubona umndeni wakashembe ukuthi mkhulu kangakanani iyona into ezocacisa ukuthi asifuni uphinde lo lithi bonga uJehova baNazaretha cha mbonga ngenye indlela ngithi ngizawufuna umndeni makhulu aphezulu njoba ngenza inkonzo yabadala nje ngikhuluma ngabakithi bayayizwa lento engiyikhulumayo kuthi ingenza abashembelana ingadlili kodwa ihlabelelo niyayihlabelelo ezabhalwa umkhulu wami kuhle nalamakhoseni angafuni ukulalela makuthiwa kuhlangana ibandla mangithi after 7 years abafuni yenzeke lento that is my plan ngizoyithatha le deal ihlabelelo zizotholakala all over the world kusho ukuthi sizokwakha amathempeli angenamuntu masithanda ngoba nibafuna bakaGalile sohamba sakha nje mfundisi uyangizwa ngithi ozosebenzisa ihlabelelo zamaNazaretha ozohambelana nalento engishoyo yokuthi ibandla likaShembe alihlangani libe nomholi odwa cabanga ukuthi ngiqedile benginitshela nje ukuthi mabe ngahlangani ibandla into engizoyenza ngibuyele ehlathini hayi ke ngesibhamu njengoMandela uyangizwa ngithi ngizobaphutha lezi ihlabelelo bazokwazi ukubona ukuthi ngempela sizelwe la ekhaya singabakwashela ogogo balotshoko kunezithebe ezithize bebezile bangathi ngoba sebenza amakhosi abo akhetha izolo lamakhosi abengakhona khuluma ngabafana mina bebephuza utshwala egcekeni ngaze ngiphuze utshwala mina egcekeni ngaze ngibheme kwayi mina egcekeni bengigida la ekhaya nikelela u23 la ekhaya ngenza umsebenzi kababa ivideo nje yokuqala yamaNazaretha enhlangakazi yimi ngasho ukuthi ngolonkosazana ngina 17 years ngangiyisebenzela ngathi nginemoto idolphini emhlophe ngenza umsebenzi wakwethu mawubona iDVD le yeShembe Baptist Church ubaba enhlangakazi kwakuyimi ngangiyishuthi ngamandla ami ngiharisha amakhamera labantu laba bangisebenza nabo babesuka esephini ngibalalisa emahotela ngisebenza umsebenzi wakwethu abafowethu bedakwa utshwala ngazithusha mbufihle ematshwaleni bephuza utshwala namhlanje laba bantu bangamakhosi namhlanje abantu baguqelayo thusha mbufihle utshwaleni anginaso nesisodwa mina isithombe nabangani bami noma angikaze nje ngibe ingane zonke izithombe zami oyibonayo emjini awugqoka umjiva ngimncane lapha egcekeni awugqoka ngingaka umjiva ngisho inkosi uthi ngolonkosazana lwalazi ukuthi ubani phakathi ingakho ngithi ngoba ngithi akuhlangana ibandla nje bangacabanga ukuthi ngizobayeka baye enkantolo ngoba ngithanga ngifunde into ezinkantolo into ezokwenzeka nje abayeke ukusebenzisa ihlabelelo zakwaShembe bakhonzeke bacabanga ukuthi bazozithenga kithi cha asifuni ngeke sibathengisele soyithengisela umhlaba le ihlabelelo
zizosiphilisa nezingane zethu. Cawathi ngiqedile Iladula ingcwele amakhosi ngibingelele indlunkulu yonke, ngibingelele abangaphakathi befundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli ihamente kaNkulunkulu wonke engcwele. Amen. Ngicela nje nami ukuthi ngibongele amaNazaretha, kakhulukazi amaNazaretha aseJebi, inhlanhla abenayo kuze kube manje. uNkulunkulu nje usigcina kwakhe kuze kwabala nenhlanhla ke nje ukuthi sithole ithuba lokuthi kukhunjulwe abantu abangasekho nabantu nje besamba nabo, mawubezwa bememezwa inkosi ngamagama, uyabona ukuthi mhlambe bebengeke belithole lelo thuba noma lelo thuba emndenini. Baningi abantu abangasabakhumbuli, kungasafika ukuthi ukhumbula abantu abangasekho, kodwa inkosi mayihleze njalo isikhumbuza bona ukuthi njalo asikhumbule ngabo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wasephakameni engathi ngasigcina nabo bavuke bahambisane nathi. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga siye eThekwini, ikhona inhlangano yakwaMthandi ibimbongi, sake sathi sesiphambi kwamasango nje umuzi wasekuphakameni, wakwahlabelela nje. Ngikhumbula izwi lakhe namanje ngisalikhumbula mayethi, phakamani masango singene sizahlulekele kwana njengabanye. Awapheli lawo mazwi, ahleze nkenteza njalo endlebeni. Ngiyabonga uNkulunkulu engathi ngabakhumbula bonke, nathi ke nje sisaphila esiqinise ekukholweni. Inkosi ibusisa amazwi mazwi. Amen. Ngiyayithetha inkosi yasephakameni. Ngiyingelela isihlalo sobukhosi, uNkulunkulu, amakhosi onke ohlanga akhona. Ngiyingelela okumkhandlu kaNkulunkulu egameni lenkosi. Amen. Inkosi isiphile ukuba sikhumbule ebesinabo kule ndlela. Baningi kakhulu abahambile emhlabeni. Ngizaqala ngikhumbula ngonina wabantwana babafakazile. Naye besinaye la, wangishiya nabantwana ababili sebekhulile manje. Yothi inkosi mayebabona ngelango ngobaletha ngelindawo izowabona umsebenzi wayo njalo wonke lokhu, ukumgcinela abana bakhulu. Omunye use-university manje ngomfana, omunye use-high school. Bekukhona okhanyile baze bababili engibakhumbulayo. Omunye wayenomzimba omncane omunye enomzimba omkhulu. Insizwa zasenazo eJupiter Park sina nazo. Khumbula ngenkosi ngesikhathi nje inkosi ithi iyahamba shumayela phesheya manje. Insizwa lezo eseza nazo phambi kwenkosi. Sokhala ukuthi kungenzeka kanjani ngoba inkosi uthi iyasinika inkosi kuba izohlala nathi ebesihambe yaphesheya. Ngithi ngaloko ukuba zibe nesibindi zingiphelezele sokhala enkosini. Ngiyabonga ukuba uNkulunkulu ayikhumbule. Amen. Inkosi usenzile. Ngiyayithetha inkosi yasephakameni. Ngiyabingelela isihlalo esikhulu senkosi enkulu yasephakameni. Ngibingelele lathi lenkosi elingcwele. Ngibingelele abantwana bonke bangaphakathi ngendlunkulu yonke, abafundisi nabakhokheli, nehamente yonke kaNkulunkulu ephakathi kwalendlu kaNkulunkulu engcwele ngegama likaShembe. Amen.
ngizothinta kancane nje isihlabelelo Osithixo umusa yamukela Ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu cishe njoba silapha nje sibonga ukuholwa ngizawusebenzisa igama elithi umholi ofanele ukuhola ngoba cishe esikuhlalele lapha kuhamba ngelinye ilanga sikubone ngempela njenganamhlanje uma ukuba nokufuna inhliziyo loyifuna ngoba lapha emhlabeni baningi manje abantu bahamba bekukubala kufunwa uThixo ophilayo abantu abaningi manje bafuna uThixo ophilayo sekuyisikhathi sibonga inhlahla ukuthi sihleli lapha ngemqondweni wethu siyamthola siyambona siyakholwa ukuthi ukhona uThixo ophilayo yikuqinisekisa lokhu ngoba siseJubilee Park yayingakangazi nokuthi ngingumfundi nokuthi ngingumtshali sibonga nje ingakasazi inkosi yasePhakameni ithumela kubaba wayekhona la kwakuthiwa uShane iyanikelisa ngaleso sikhathi yayisahlala phansi engubeni nje igoqa ingubo ihlale phansi yanikelisa ngaleso sikhathi kodwa ithumela uShane ubize lo yamfana loya mangiza ngifika la ikhubeka nje nokunikelisa lo iphendula ikhanda endekini kancane ubani isibongo ngingumtshali ngiyincikisa lento ekuthenini intshumayelo yanamhlanje ithintile kimi manxa ikhuluma inkosi ngumuntu ephila noma ngumuntu ehamba noma ngumuntu ehlangabezwa noma ngumuntu ehambe ngengozi kimi umkhulu wakho washonaphi ayisho ukuthi uphi ithi umkhulu wakho washonaphi ngithi na awu baba umkhulu washo ithi awu uma eseshonile pho washoniswapi uthi mina awangcwatshwa phela baba kwakuselula nje ukukhuluma wangcwatshwa phela yabe sihlukaniswa lapho ukuthi cha hayi kanjani wangcwatshwa kanjani umkhulu wakho ngithi ke mina angazi ke baba ngoba nomama wathi eGhana la kwaMtshali ngoba ngingokugcina nje mantshali nomama wathi eGhana la kwaMtshali umkhulu wayengasekho ngikuhlanganisa lokhu lentshumayelo namhlanje ukuthi uma sesilalela ngizoyifinqa nje inkulumo ngijahe isikhathi uma sengilalela inkulumo yanamhlanje umkhulu ngempela walahleka uma sizwa kuthiwa wawiswa lihashe emfulweni emzinyathi wafa asilazi ithuna lakhe namhlanje ukuthi washona kodwa uma ibuza ke umuntu umkhulu wakho washonaphi washona
phoma eshonile waseshoniswaphi pho kanti yayibona phambili ukuthi kancwatshwanga lo muntu kuyangithinta nxa isakhuluma ngokuthi phela umuntu unabahlangabezi ke bakhe kodwa ongazanga gule ohambe ngengozi kuba inkinga uhlale sebumnyameni. Siyabonga uNkulunkulu wasekuphakameni usidonse njalo ndonza ukuthi usikhulise shambo ingcwele. Ngiyabonga inkosi ibusise konke ngizwile. Amen. Nkosi yethu Ngiyabonga bantwana benkosi ngibingelele lalo inkosi enkulu yasekuphakameni nehamente yonke eyingcwele ngegama lenkosi enkulu yasekuphakameni. Amen. Bantwana benkosi ngithi uma ngilalela usuku lwanamhlanje ithi inkosi angidinge umuntu ozokwenza osanokukhala ungathi ukubeka kanjalo kodwa asibakhumbule laba abesihamba nabo la kulendlela kodwa hayi mangiswa ngendlebe zami ayiqondile ukuthi kube khona ongathi uyakhala kuba nosizo mana letha ngizawudlulisa nje amagama abemabili abemathathu ngomama wakwami besinayo lapha ithi-ke inkosi ngolunye usuku masinayo lapha esejari ithi manazaretha anganga ithi ukhona lapha emndenini ukuwona lo mndeni lo wakini kuthi bantwana benkosi uma ngabe sifika isikhathi sakhe ufika isibonakaliso ebona amajuba amabili elinye lihamba phambili elinye lihamba ngemuva mangabe sithi siyafona ngifonela ekhaya kubo sebethi kabasekhaya kubo cha besicela ukuthi umlethe ngapha ekhaya bantwana basezulwini ngahamba indlela engathi imnandi ngani ngoba njalo endleleni ngithi la ngapheli hour
ngizwe ucingo selungena mfundisi senikuphi manje na kuma nikuphi na elapha ngemuva ke emotweni wayethenile kimi wayethe akathandi ukuthi ngimuse ekhaya ngani ngoba ekhaya bazofike bamnikeze imithi ukuhambela esandleni sikaShembe bantwana benkosi ngibona kunesibusiso phakathi esikhulu njengoba silapha nje ngicela kwihamende engcwele ngicela bobaba nabomama ngicela ukuzwana ukuhlangana nokuthi sibe munye sibe njengebumbano kaSimende njengoba inkosi ngithi ithe mayifika lapha ngithi mangikhuluma nayo ngithi iSMS inkosi ingethusile ngizena cishe ngawo bekusengathi nami kunalento inkosi ebishumayela ngayo namhlanje ngaze ngayibona sekungathi ngiyawa embhedeni ngiyacela abantwana basezulwini phambi kwesihlalo sobukhosi ubunye bokuhlangana kwethu nokuvunyelwa uShembe izinhliziyo zethu singabantwana esihola ephambi kwethu ukuba senze okufanele nalokhu esithunyelwe lapha kulomuzi wasekhaya uthi lo mama kwakwenzile uthi bengicela ukuthi ke sihlangane sibe ngomama kube khona imali engama-R100 njalo ngenyanga sikhiphe ama-R100 ngithi namanje bantwana basezulwini uma ngabe ngibona omama besaqhuba lokho besa phambi kwesihlalo sobukhosi ebese ngibona ukuthi yaze yayinhle lento okusengathi singaziwa phambi kwesihlalo sobukhosi ngemisebenzi yethu emihle nathi singazi ukuthi usuke wenza ini uma ngabe wenza kanjalo kanti uNkulunkulu usuke esekubhekile ngalokho wawuthi ke uma ngabe umlandela eya enkosini kufanele ukuthi sengathi ungakuthatha isikhathi ngoba wayithatha isikhathi eside njalo yena maya enkosini inkosi yayifike ikhulume kakhulu naye yayikhuluma ikhulume naye ikhulume nje naye kakhulu bantwana benkosi ngithi kulendlela esikuyo nakulendlela ahambele kuyo nakulendlela abafowethu abanye abayithathile lilokhu lilinye igama ukuba lobu mNazaretha sicela ukuba sihlangane kube bunye ilokho bantwana benkosi ebengithi ngibudlulise nami ilawo mazwi akimi uhleli ngaphakathi njengoba ithi inkosi mina ngilindele ukuthi ngikhiphe lo mphongolo ezivumelwa kodwa ukuhlangana kwani ukuthi sibe munye thina nebandla leli lamaNazaretha libe linye inkosi zisibusise amen Amen.
Ngiyabonga ithuba esiliphiwe namhlanje. Ngibonge ukuthi nami ngibe ngosukumayo ngikhulume ngabafowethu nodadewethu esihambe nabo le ndlela kuthiwa le ndlela inamatshe namefu iyabasula abaningi kodwa laba bantu laba abakhethiwe laba bala akusiba abahlulekayo ngoba ubuse ngabona ekuqaleni okunye ngisabona namhlanje abanye bahamba kule ndlela bethi bolumela iqiniso bahamba beseqinisweni kuyinhlanhla ke lokho khona amazwi ahlala eduma njalo phakathi kimi ithi inkosi ubusisiwe lo muntu isono esingabalelwanga kuye lokho ngokubonile ngamehlo kwenzeka ngakubona ngakhola futhi ukuthi kuyikho ngikhuluma kwakhona enye indoda la insizwa umuntu yena besekhulile ngokuqinile owakwaGumbi sasihamba naye la eJubek Park akahlalanga futhi akafika ngesikhathi eside wafika wadlala iqhaza futhi kodwa ukufa kwasesekuyamnanela wadlula emhlabeni lelanga eyobekwa elibeni ithi inkosi uGumbi umfana wami kufanele bekwe yini uthi ngiyombeka uGumbi ngalolanga lelo lokubeka wakhe seselibeni ebekwa inkosi kuyinhlanhla kona lokho kuthi inkosi kube yiyo isukume ingathumeli kodwa izenzele yona kusho kona ukuthi usuke ifaka khona lapho kufanele uye khona ayifuni ukuthi uphambuke wabekwa-ke yakwenza ngendlela inkosi kodwa indaba ibe khona lesikhathi sibuya emathuleni wonke umuntu belokhu evungama la efuna ukubona lo mfundisi omuhle lo ngifunani kulo mfundisi hayi manje lo mfundisi uphi lo mfundisi but hayi siyajoyina namhlanje sibonile lento lo mfundisi wenu lona uhlukile siyaqala ukubona lento bese sibuza-ke ukuthi kanti mboneni nina bathi lo mfundisi wenu lo ugcwala amajuba njengoba belaphana njena ubelokhu egcwele amajuba yonke into enza amajuba amhlophe nje lokuphithiza la kuyo abantu beyikhuluma lento kuyinto emangazayo kubo ibathusile into abaqala ukubona befunga ukuthi hayi ngempela nathi siyayijoyina lento kusho ukuthi lapho esihleli khona ayikho lento nayi lento la ikhona abantu-ke basemhlabeni banjalo bayibona into kodwa bese kubanzima mase kufanele ukuthi bayilandele akugcinanga lapho kwaGumbi eMidlands sihambe sahamba umfundisi sasinaye la ekhaya umfundisi uNdlovu naye washiya emhlabeni naye kwenzeka isimanga naye futhi sasingabantu abanganakekile nje sahlukunyezwa nje laphana kwamfundisi uNdlovu ngoba
bokumaqembu uzosho njalo manje besibukelwa phansi singathathwa nje ekhanda kwathi ngelanga elilandelayo eseyobekwa elibeni umfundisi uNdlovu yaqhamuka nje inkosi sasinganakile nasingazi ngoba ibiseqwa yaqhamuka lapho sokuzofundwa khona umthandazo wokungcwaba mayifike nje afuthi Sithomane usho njalo umfundisi uMthiyana athi Sithomane sasezulwini lesi inkosi yethu lasina enye yiyo le athi Sithomane lesi into enhle le uMthiyana wayethanda ukusho njalo athi ubaba wethu lo asinayo umunye ubaba uye lo Sithomane sethu lesi laba abanye inkosana lezi abancane la kodwa le inkosi yethu wayethanda ukusho njalo uMthiyana ngalolanga-ke mayifika inkosi sekulapha elibeni ifike nje naye bayeke benze ibisifika ibisithatha khulume kabili kathathu njena yaphosa umhlabathi yayisithi hayi ngiyabonga sokuphelela yahamba ngene emotweni okusho ukuthi vele isibuyela khona le eqwaqwa wadlula lo sonto ngesonto elilandelayo sithi siyohlambulula cishe ngangihamba nomfundisi uDlamini masifika laphana umama lo besibuka phansi nomndeni nje ingane zikamfundisi masingena bantu bashintshile manje bathoka kakhulu manje sebahlonipha kakhulu manje simangala awukwenze njani umama lona akasafuni usesaba ngisho ukusibheka awukwenze njani manje uthi kanti ninje yini senzeni manje kanti ngihlelile inkosi le mina bengithi akuyona inkosi le ngithi mama wayisho nje kanje athi umama athi hey sibona isimanga phela lapha emathuneni bokungemathuba uthi umyeni wami nginesiqiniseko ukuthi usezulwini engishela ukuthi njobula akulula ukuthi ungaphambuka ukuthi niwele kwezinye indawo angazi mhlambe or uma uzikhiphile or uma wenza angazi kodwa angibona ukuthi uma uhamba ngendlela vele yala ekhaya ukuthi ungaphambuka ngosuku lapho lokugcina ngomhla wokuphela kuningi akwenzile uShembe phambi kaMeswethu okubonwa ngabantu abaningi kwesinye isikhathi thina singakuboni kodwa sesizwa ngabantu njengale foto nje obuyibona nje ukuthi ushuthwe kahle kodwa yena uvela elilanga kusho ukuthi ubufakazi ukuthi usebuyile umnikazi wezinto la mazwi akhe la athi ukuthi kuwe lo muntu isona esingabalelwanga kuye lokho ngikubonile mina kulabo abantu laba noma lamalunga la ebutho esiyilo adlule emhlabeni inkosi ihamba yawabeka ngokwawo bonke abantu angikhulumi ngabantu abakhonza la abantu nje nabangaphandle nje bakhala ngemangaliso abazibona bakhala ngamajuba angikhumbuli mina ngibona umfundisi efike ethuneni bese sokugcwala amajuba ayikaze enze kodwa inkosi yona
iyayithi mayifika bese sokwanda amathuba kodwa angabona noma wana abone yilabo kufanele ukuthi bakubone inhlanhla nabo basuke bemenyiwe kodwa ke bese sokwala ukwenza siyabonga Nkosi yamakhosi siyabonga Nhlanzi siyabonga Nkosi ukuthi sibe ngabakhethiwe ukuthi sihambe nawe Nkosi cela usipha amandla siphe isibindi siqine kulendlela singaphambuki ngoba sesibonile okuningi okungabonwanga ngabantu futhi siyafisa ukuthi nakwenizayo sihlale sibutho lakho sisikhumbule Nkosi Nkosi yamakhosi ngibingelela isihlalo sobukhosi nehamente yonke kaNkulunkulu engcwele ngizocela ukuqala ngokubongela kakhulu abantu abangasekho ngokuba la enkosini esinayo isikhathi esiningi akwenzeki kuphela unyaka ingazange ibe khona le nkonzo yokuthi mabakhunjulwe kukhona izinsizwa ezintathu ngizocela nje ukukhuluma indaba yazo la ekhaya bekunomfo kaKhanyile hayi ke lo wayimbo kodwa ke bonke bayobuya ngapha enkandla nomfo kaNtanda uVusimosi bese kuba khona enye insizwa eyayibizwa ngosakale impilile bethi mabeyiteketisa bethi yavela eNtakalibovu abanye babebizwa ngomathengele eyayithi uma seyibonga inkosi ithi sisesihle esibukwe yilanga ithi ingcwabasi engene esantini iphelekezela zinyongo futhi uKhanyile noNtanda khona into engayibona sebehambile bobabili ababejwayele ukuyikhuluma kodwa babeyikhuluma nje bona ibele incoko babe nokubizana ke ngombe layithutha bethi omunye athi komunye angeke singabane mina nawe wena mbila ithutha ngeke ungcwabe nami futhi ngenze ngungcwabe kwahamba ke uKhanyile wayehlala kulezi ndawo amacala ngapha ngo Soweto kwafika isikhathi wathola indlu ngapha eBinoni Moya Stadium uthi ngelinye ilanga angizohlala isikhathi eside ngapha lo muntu onginikele indlu lengizobe ngiyibuyisele kuye kodwa khona ushembe into engithume yona ukuthi mase ngiyenzile lento bese ngiyahamba ngizobuyela la engavela khona kwenzeka isimanga maNazaretha uKhanyile into ayithuliwe wayenza wabe sengixoxela mina uthi senguqedile-ke lokhu ebengizokwenza sengihamba ngibuyele emuva uthi usebusala-ke ubheka ubone ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhuba kanjani lapha esitimeleni njengoba uShembe ethi asishumayele lapha esitimeleni akubanga-ke isikhathi esingakanani emva kwalokho kodwa ngaphambi kokuba kuhambe yena kwahamba uNtanda mayiyobekwa uKhanyile wabambeka nje kungolesithathu akazange akhona ukuyomfihla uNtanda kwafezeka lokhu ababehlala bekukhuluma uma sekuhamba yena uKhanyile kwahlaluka-ke kimi ukuthi lokhu abebekukhuluma ukuthi ngeke bangcwabane lento babeyizwa khona lo muzwa obatshela ukuthi kuzofika isikhathi bahambe
kodwa ngeke baze bangcwabane. Besihlala ke noNduduzo sizinsizwa nje ke besibancane ke thina sifike sibancane. uNduduzo umuntu obenamangcoko nje ke athi maye ebona into angifonele mhlambe athi wemsibi ngike ngabheka lento ngisho ku hard drive yasezulwini ngithe mangithi ngiyibheka ngayibona ngekho right wemadoda akesilungiseni lento kodwa ke engifuna ukukhuluma ngalensizwa isibindi eyayinaso wayemncane kakhulu uNduduzo. uNduduzo mayesehambile ngelinye ilanga kuzoba yisabatha ekuseni wayesenesikhashanyana nje edlulile emhlabeni. Ufika kimi ekuseni wathatha ukusa nje uthi Msibi mfana kithi khona into engifuna ukuthi ningenzele yona ngoba nina niyasikhohlwa uma nihla anosibeke anongibekela nami inkomishi ningithelele lokho enisuke nikuphuza ngoba la nimaya khona nami ngisuke ngikhona nabanye abafowethu esahamba nabo sisuke sikhona sisuka la ethempelini. Uma ngifika lento ngixoxa ngalelo sabatha lelo bane abantu afika kubo ngalelo sabatha ikhuluma inkulumo efanayo embethe impahla ezifanayo wakhuluma inkulumo eyodwa. Lokho sicelo sakhe leso sasejwayele ukuhlanganela la ngezansi sihlale khona masizomaya sakwenza wabuya Dlamini wathi bonke lenhlanhluthe beninayo ebesinayo la akukhona ukuthi ihambile kodwa ususu inyama yayo phakathi kwethu isekhona ngakho ke size singakuyeki lokho esikwenzayo. Lokho ke nje mina ngakubheka ngenye indlela kwanginikeza omunye umqondo ukuthi umuntu uyahamba isithele inyama yakhe kodwa umoya wakhe uyakwazi ukuvuka wenze konke lokho abekwenza umuntu esesenyameni. Ngicela ke nami ungamoshi isikhathi ngicela inkosi ikuseni kuzwe ami. Wena ngilosa shesha wena ngilosa siphakathi wena uNkulunkulu wasephakameni wena uNkulunkulu wasephakameni zinzilini wena ngilosa siphakathi wena ngilosa siphakathi wena uNkulunkulu wasephakameni wena uNkulunkulu wasephakameni wena uNkulunkulu wasephakameni wena uNkulunkulu wasephakameni zinzilini wena ngilosa sephakameni wena ngilosa sephakameni wena uNkulunkulu wasephakameni wena uNkulunkulu wasephakameni hamba Sathane woza Shem hamba Sathane woza Shem hamba Sathane woza Shem zinzilini wena ngelosi enkulu yasephakameni wena uNkulunkulu wasephakameni zinzilini wena ngelosi yasephakameni wena uNkulunkulu wasephakameni zinzilini asithandazeni
wasePhakamile. Wena uNkulunkulu wasePhakamile. Zinzilini. Wena ngilosi enkulu yasePhakamile. Wena uNkulunkulu wasePhakamile. Hamba Sathane. Woza Shem. 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 Zinzilini. Wena ngilosi yasePhakamile. Wena uNkulunkulu omkhulu wasePhakamile. Zinzilini. Wena ngilosi yasePhakamile. Wena uNkulunkulu omkhulu wasePhakamile. Mastandazeni. Ngino Deputy Speaker la uyongisiza wathi sokuthi wena basikhumbuza awu ngabe besiloka ngicabanga ukuthi bazwile akufanele bezwe inkosi izinibusisa sibuyele ngaphakathi.